Ubijena žena identificirana je kao Marina Lukić. Policija traga za osobom viđenom u blizini. Mogući počinitelj bio je odjeven u tamni kaput, bijeli šal i šešir po posljednjoj modi. Upozoravaju se vozači da su ceste zaleđene. Gust snijeg nastavlja padati, a u cijeloj zemlji doći će do ozbiljnog zahlađenja, naročito na krajnjem istoku, u županijama Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj. Već si stigao? Da, stigao sam. Nos ti je hladan. Pa išla sam u selo nešto obaviti. Si kupio piliće? Kako vani snijeg pada? Da. Jesu nam počeli stizati gosti? Ma joj nisam, hvala Bogu. Đuro, si kupio piliće? Ma nisam kupio piliće, nisu mi se ništa svidjeli. A dobro, imamo dosta konzervi, ako nas snijeg zatrpa. Đuro, da će sve biti u redu. Ma, bit će sve u redu. Šta je, zašto već kažeš što smo otvorili pansion? Ma ne, imamo svoj pansion, to smo uvijek i htjeli. Samo da se cijevi ne smrznu. Sve će to biti u redu. Samo da je meni vidjeti te naše prve goste. Da. Nadam se da ćemo im unaprijed naplatiti, zar ne? Ne treba. Ako ne plate, zadržat ćemo njihovu prtljagu. Jesi opasna. Naravno. A jedan mali zeko traži potok svoj, kud je nestao, to njemu muči grud. Prema priopćenju policijske uprave, zločin se dogodio u Osijeku u Vukovarskoj ulici broj 24. Ubijena žena identificirana je kao Marina Lukić. Policija traga za osobom viđenom u blizini. Mogući. Izvolite, dobrodošli. Hvala vam. Dobro vrijeme, mani danas. Taksi me ostavio iza ovoga hotela. Zaglavio se u snijegu. Dobro. Hvala. Hvala vam. Evo me. Vi ste gospođa Dikić. Ja sam. Kristijan Krem. Kako ste, gospodine Krem? Savršeno, hvala vam. Znate, nisam vas ovako uopće očekivao. Ni vas, a ni vašu kuću. Znate, ovdje je sve savršeno. Jako je skladno ovdje. Ali vam moram reći da vam nešto ovdje nedostaje. Nedostaje? Molim vas, uputite se na ovaj stol. Ovdje vam fali umjetnoga cvijeća. Umjetno cvijeće? Da. Bi mogao ga u kuhinji? Recite, gdje vam je? Evo tamo, izvolite. Ozbiljno, hvala vam. A vam je savršeno, apsolutno savršeno, znate da vam je savršeno, apsolutno savršeno! Ovo je moj muž, gospodin Kristijan Krem. Poštovanje, gospodine. Ja dobro, znate, danas je grozno vrijeme, znate to, gospodine. Da. Drago mi je. Također da. Ja sam Đuro. Poštovanje. Kamo sa torbom? U proljetnu sobu. Da li ima umjetnoga cvijeća? Nema. Ali ima na tapetama. Ma da. Čini mi se da se vašem mužu baš i ne sviđam. Ali recite, nedavno ste vjenčali. Pa ima 1 godinu dana. Hoćete pogledati sobu? Ma čekajte. Znate, ja vam volim sve znati o ljudima. Ma nemojte, vi ste neki slikar, umjetnik. Ma ne, ja sam arhitekt. Znate, bavim se dizajnom interijera. Da. Znate, gospodine Dikiću, kuća vam je ovdje izvrsna, a žena vam je jako simpatična. Ma nemoj mi reći. Ja ću. Dođite, pokazat ću vam sobu. Može. Izvolite, gospođo, izvolite.
Izvolite unutra. Zar ovdje uistinu nema signala? Ovi pripizdini. Pa ovaj pripizdini nema ni mobitela, interneta, a kamoli signala. Mogla sam si misliti. Pansion, stari samostan. A da se gospođa rastomoti? Ja sam gospođa Božić. Drago mi je, Đuro Diklić. Ima li gospođa još prtljage? Neki gospodin Marić, tako nekako, kod njega je ostatak prtljage. Znate, taksi nije htio voziti do pansiona. Ma nemojte reći. Bio je samo jedan taksi pa smo ga Bojnik i ja podijelili. Izgleda da nitko nije poslao da nas Nismo čeka. znali kojim ćete vlakom, gospođo, doći. Trebalo je čekati sve vlakove. Ma, sad će moja supruga samo što nije. Evo, samo trenutak. Trebalo je barem ispred kuće počistiti snijeg. Ne, A vi ste gospođa Diklić. ja sam. Pa vi mi baš i ne izgledate kao netko tko je sposoban voditi hotel. Sigurna sam da nemate puno iskustva. Jednom se mora početi, da ne? Ha, razumijem. Vi uopće nemate iskustva. Kuća je stara. Pa čini vam se, gospođo, kuća je u odličnom stanju. Izvolite, gospodine Bojniće, izvolite. Hvala. Ovdje je vrlo ugodno. Da vam predstavim moja supruga. Vaša supruga, drago mi je. Bojnik Mandić! Kako ste? Da vam pravo kažem, u jednom trenutku sam pomislio da se nećemo probiti kroz mećavu. Molim vas da mi oprostite. Gospodine Bojniće, da vam pokažem vašu sobu. Gospodine, pratim vas! Bravo! Da ste kod mene 7 dana nagradno mi dobili, 7 dana. Bravo, pravi vojnik, bravo. Imate puno problema s poslugom. Pa zapravo nemamo poslugu, nas dvoje smo sami, tek počinjemo, znate pa. Naravno. Nego recite mi, sjedite. Hvala. Jesam li ja jedini gost u hotelu osim Bojnika Mandića? Niste, gospođo Božić, imamo ih još nekoliko, vidjet ćete. Jednoj zimskoj noći tam je visok rijek, smrznuo se potočić i pokrio ga snijeg. Da nastavim? Nema potrebe. Da vas upoznam, gospođa Božić, gospodin Kristijan Krem. Divna kuća, je li tako? A mislila sam da je ovo već uhodan hotelčić. Gospođo Božić, niko vas ne zadržava ovdje, ceste su još uvijek otvorene, pa tako da možete promijeniti im pansion. Ni na pamet mi ne pada da odam i nećete me se tako lako riješiti. Gospođo Diklić, sada me možete odvesti u moju sobu. Naravno, gospođo Božić, možete za mnom. Ta žena je užasna. Bože, evo ih još. Jedan mali preko, taj potom traži svud, je kude nestao, to njemu tišti grud. Izvolite, gospođo, izvolite. Auto mi je zaglavio u snijegu kilometar odavde. Imate li prtljage u njemu? Ne, ja putem bez prtljage. U redu. I plače zeko mlada, potočiće sin. Ružić Katarina. Kristijan Krem. Da li gospodin nešto treba? Ne, hvala. moram se prvo malo otkraviti. U redu. Da vidimo vremensku prognozu. Nadam se da imate dovoljnu zalihu hrane, da ne moramo jesti jedni druge. Moja supruga je odlična kuharica. Da. Kažu da će priljevo završiti 2 i niko je. Opa, jedan zanimljiv zločin. Žena udaljena u Osijeku. Sigurno seksualni manjak. Policija želi sastaviti čovjeka koji je viđen u blizini i koji je odjeven u tamni zimski kapluk, bijeli šal i šešir po posljednjoj modi. Pa to može biti bilo ko. Kako se zove žena? Pa, zove se Lukić, Marina Lukić. Izgleda da nije bila pljačka. Pa kaže vam seksualni manijak. Gospođo, da vam pokažem, imamo sobu, a imamo i tople vode pa se možete otuširati. Odlično. U jednoj zimskoj noći, tam je visok rijek, smrznuo
Moram požuriti s večerom. Mislila sam otvoriti 2 konzerve govedine, 1 konzervu graška i skuhat malo krumpira. Će to biti dovoljno? Biće ili pred. Ma čekajte! Pomoći ću vam ja. Znate, ja sam vam izvrstan kuhar. Pa možda imate još jaja u kuhinji? Imamo jaja koliko god hoćete. Spina! Puno vam hvala. Pripremit ću vam savršenu hranu. Samo sačekajte! Taj Đuro baš je sladak. Pa je. Samo meni nije jasno zašto si ti tom bedaku dala najbolju sobu. Pa svidjela mu se zato što ima umjetnog cvijeća. Da. On meni miriše na nekog prevaranta. Ma nije Đuro, dobar je on. Znaš ko mi je čudan? Gospođica Ružić. Gospođica Ružić, ako je uopće gospođica. Pa, dobro, svi su nešto čudni ili neobični, jedino je Bojnik Mandić zapravo normalan. Bojnik Mandić? Pa da. Pa on sav bazi na alkohol. Ma nije dobar je on. I što ste, ko je sad, pa svi su već stigli? Vjerovatno onaj ubojica iz Vukovarske 24. 1000 puta se ispričavam. Ja sam... Gdje sam ja? Pansion Stari Samostan, gospođo. Čudne li sreće, gospođo, pansion i šarmantna domaćica. Moje molitve su uslišene. Moj Mercedes je upao u snijeg. Snijeg me je zaslijepio, nisam znala gdje sam. Mislila sam da ću se smrznuti i umrijeti. Uzela sam torbu, pošla kroz snijeg i najedanput ispred sebe ugledala ogromnu kapiju. Spašena sam. Možete li mi dati sobu? Ali mi smo se sobe iznajmili. Pa ostala nam je jedna mala. Ma divno. Pa... Imate prtljage možda još? Ma nije važno, ostala je u merđi. Ali ja ovdje imam sve što mi treba u ovoj mojoj maloj torbi. Da, sve što mi treba. Dobro, onda ću vam spremiti tu malu sobu, sve druge su zauzete, znate. Znači, imate više gostiju? Da. Naravno. I sad ja, neočekivani gost. Gost kojeg niste pozvali. Gost koji je stigao nijotkud, pravo iz Mečave. Tko sam ja? Vi to ne znate. Odakle dolazim? Niti to ne znate. Ja sam zagonetka. A sad ću vam reći ovo. Ja sam posljednji gost. Od sada pa nadalje više nitko neće doći i nitko neće otići. Od sutra, a možda već i od sada, mi ćemo biti odsječeni od civilizacije. To je divno. Usput moje ime je signora Roberta Arrivederci. Ja sam samo obični Đuro. Monika, mi smo Diklići. Gospođe i gospodin Diklić, ma to je divno. Gospođo Božić, što kažete na ovo vani vrijeme? Baš je onako... ne trza. Doručak je jutros bio izvrstan. Dobra kava, pa kajgan, pa domaći pekmez. I sve lijepo, uredno servirano. Mlada žena je sve sama spremila. Amateri, trebali bi imati stručno osoblje. Amateri, da. Šta sad? Što bi je zbombo? Tek ručak je bio izvrstan. Govedina. A kakva govedina? Vrlo dobra i još bolje domaće tržno vino.
Gospođa Diklić je obećala napraviti pitu za večeru, da? Ovdje je hladnjikavo, morat ću s njima porazgovarati o tome. Molim vas da mi oprostite kako sam neosjetljiv prema damama, molim vas, smijem li da vas zagrnem? Što kažete, ovdje su kreveti vrlo ugodni, barem je moj ugodan. Dobar je. Samo mi nije jasno zašto su najbolju sobu dali onom čudaku. A čujte, prvi je došao, što ćete? Stvarno ne mislim dugo ostati ovdje. Pa ni ja ne mislim da ćete dugo ostati ovdje. Ovo je uistinu. Možda je pobjegao iz ludnice. Uopće se ne bih začudila. Ništa ne brinite, ja sam tu da vas spasim. Đuro! Treba očistiti snijeg ispred stražeg ulaza! Dolazim, Monika, dolazim! Snijeg, kažete, trebate li pomoć možda? Pa svaka pomoć uvijek dobro došla. Malo tijelo vježbe za staroga vojnika, friškoga zraka, da vam pravo kažem. Idem se malo ohladiti. Joj, dajte mi lopatu, sad ću sve zgrnuti valjda. Naša domaćica ne zna ništa o vođenju kuće. Hoda okolo s tim Raškom. kao da nemaju neke sporedne stube. Sporedne stube, imaju. I to jako zgodne, u slučaju požara. I kuća se sprema ujutro, prije ručka. Kladim se da naša domaćica sama kuha. Danas poslugu nije lako dobiti. Pa da, izgleda da danas niže klase ne vole raditi. Sirote niže klase. One su vam trn u oku, zar ne? A vi ste komunjari? Ne bih rekla. Ja živim u inozemstvu. Mene politika ne zanima. Naravno, sigurna sam da su u inozemstvu bolji uvjeti za život. Ne moram kuhat, ne moram spremat. A izgleda da ovdje sve te poslove rade žene. Ostajete dugo u Hrvatskoj? Zavisi od posla. Kad ga obavim do kraja, vraćam se. U Irsku? Ne. Njemačku? Ne. Možete li to malo stišati? Neka vam, moja omiljena melodija. Ta žena me prati kamo god krenem i samo bulji u mene. Bulji! Starudija, zauzela je najbolje mjesto, a sad je moje. Šta kažete da je probamo istirati iz ovog pansiona? U ovakvom vremenu nema ni najmanje nade. Pa, recimo kada se snijeg otopi. Pa svakakve stvari se mogu dogoditi dok se snijeg ne otopi. A, da, on pomaže čovjeku da zaboravi na neke stvari. Zaboravi? Kod mene obrnuto. Mene baš podsjeća. Podsjeća me na zaleđeni bokal u spavačoj sobi i na jedno dijete kako cvokoće od straha i od zime. To mi je iz neke knjige. A niste znali da sam ja pisac? Vidim! Morat ću vas razočarati, ipak nisam. Pansion Cari Samostan, izvolite. Da? Policija? Molim? Ali kako to mislite? Bojim se da je to nemoguće jer ceste su zatvorene. Halo? Halo? Monika! Monika! Gdje je naša druga lopat? Đuro, sad su zvali iz policije. Imate problema s policijom? Ne. Kažu da će poslati nekakvog inspektora, narednika, tako nešto. Što se događa? Pa ali zašto? U ovakvom vremenu? Monika, smo mi platili sve račune? Jesmo, Đuro, platili smo sve račune. I struju i radio. Sve je plaćeno, Đuro, sve je u kuhinji. Dosta mi je svega, nismo trebali ni otvarati lupi pansion. Ajde, Monika, bit će sve u redu.
i moram se smrzavati. Gospođo Božić, jeste vi pali s Marsa? Pa vidite da je snijeg do ovdje, a mi nemamo ugljena za 3 dana. Monika! Monika! Izvolite, gospođo Božić. Monika! Onaj mladić iz najbolje sobe. Dobro. Jako je čudan kako se oblači i kako se ponaša. On je odličan arhitekt. On? Da. Meni je to sumnjivo. Na vašem mjestu ja bih ga dala provjeriti. Što uopće znate o njemu? Isto što i o vama, gospođo Božić. Da plaća 150 € tjedno i to je sve što trebamo znati, zar ne? A ona strankinja, ona se uopće nije najavila. Protuzakonito je otirati bona fide putnika, a vi biste to trebali znati, kao bivša sutkinja. Čuvajte se, draga gospođo. Vi o vragu, a vrag na vrata. Zabavno, zar ne? Smijem? Mala masažica. Vidim da vam je to potrebno. Moja šarmantna domaćica je nešto uznemirena. Ma, ne znam, ništa ne ide kako treba ovo jutro. Ma, puno toga vi ne znate. Mislim da baš ne znate puno niti o vođenju pansiona. Bojim se da ste u pravu, ali htjeli smo barem pokušati. Ma bravo. Uostalom, nisam uopće tako loša kuharica. Ma Karamija, vi ste odlična kuharica, ali ponajprije bi malo trebali više znati o ljudima koji spavaju pod vašim krovom. Uzmimo na primjer mene. Što vi znate o meni? Baš ništa. Ja mogu biti razbojnik, lopov, bjegunac pred pravdom, luđak, vidite, čak i ubojica. A isto tako i ostali gosti. Smetam. Gospođo Diklić, molim vas, je li vaš muž tu? Bojim se da su se cijeli ponovno smrznuli. Cijeli su se smrznuli, krasno. Sad cijeli, prije toga policija. Policija? Da. Rekli ste policija? Da, zvali su malo prije i šalju nekakvog inspektora, narednika, tako nešto. Što se to ovdje događa? Zašto tolika galama? Zašto dolazi policija? Po ovakvom vremenu? Ma neće nitko doći. Ja nisam zaključao. Gospodin Diklić. Ja sam. A možete li mi pomoći s skijama? Naravno. Hvala. Izvolite. Izvolite, Rudan. Hvala. Izgleda da danas plaćamo policiju kako bi mogla uživati u zimskim sportovima. Gospođo Diklić, zašto ste pozvali policiju? Ja nisam nikoga zvala. Ona je tamo sa skijom. Sad sam ga vidio kroz prozor. Vjerovali ili ne policajac? Oprosti, gospođo Diklić, mogu li se poslužiti vašim telefonom? Samo izvolite, gospodine Božiću. Kako je sladak, kao i svi policajci. Ali bez mozga, to se odmah vidi. Halo? Telefon ne radi, gospođo Diklić. Ne radi? Ne? Radio je, ne znam, valjda hladnoće snijega, stvarno ne znam. Znači, sasvim smo odsječeni. Ne vidim ništa smiješno u tome, ništa. Izvolite, gospodine naredniče. Hvala. Narednik Marić, inspektor iz Osječke policije. Hvala. Dobar dan svima. Idemo odmah na posao. Dobar dan. Ko je gospođa Diklić? Ja sam. U čemu je stvar? Što smo učinili? Niste ništa učinili, gospođa. Ovo je u vezi ubojstva gospođe Lukić. Gospođa Marina Lukić, koja je ubijena u Vukovarskoj 24 u Osijeku. Jeste li možda čitali ili slušali nešto o tom slučaju? Slušala sam na radiju, ta žena je zadavljena. Pravo ste, gospođo. Jeste li poznavali gospođu Lukić? Jeste li poznavali gospođu Lukić? Nikad čuo za nju. Da. Lukić nije bilo njeno pravo ime. Njeno pravo ime je Marina Salopek. Njen dosije nalazi se u policiji, a otisci prstiju u dosijeu, tako da smo je bez problema identificirali. Pravo ime je Marina Salopek, kao što sam rekao, muž je Ivan Salopek koji je imao farmu na Klisu, jel? Ali tamo su ona djeca. Tako je, slučaj na farmi kod Klisa. Bilo je 3 djece. Pravo ste.
da su 2 dječaka i djevojčica. Dovedeni su pred sud jer im je bila potrebna zaštita. Udobljeni su kod obitelji Salopek. Jedno od djece je kasnije umrlo. Bio senzacionalan slučaj. To je užasno. Da, obitelj Salopek je dovedena pred sud. Muž je umro u zatvoru, a gospođa je izdržala kaznu i nedavno je puštena. Kao što sam rekao, jučer je nađena zadavljena u Vukovarskoj 24. Ko je to učinio? Upravo sad dolazimo do toga. Pronašli smo 2 adrese na mjestu zločina. Vukovarska 24 i pansion Stari Samostan. Što? Da, gospodine. Zato sam ja tu kako bi utvrdio postoji li ikakva veza s tim slučajem, Ukućanima i slučajem Fare. Ne, to je slučajna podudarnost. Policija ne misli da je u pitanju podudarnost, gospodine. Moj šef, inspektor Horvat, bi osobno došao i istražio slučaj, ali vremenski uvjeti su ga spriječili. A kako samo ja imam skije, poslao me kako bi istražio ovaj slučaj, te ga nazvao telefonom i predložio mjere za zaštitu i obranu kuće i ukućana. Obranu? Ovdje? Kakva opasnost nam prijeti? Pa ne misli valjda da će ovdje neko biti ubijen? Na to je mislio. Ma glupost. Baš. Izgleda da ste otišli malo predaleko. Previše. Ja mislim da je to savršena ideja. Osim adresa, na tijelu je pronađena poruka. Biće ih 3, ovo je prvi. Kao što sam rekao, mlađe dijete umrlo, djevojčicu je netko usvojio i nismo sigurni gdje se nalazi. Stari dječak sad bi trebao imati nekih 25 godina, dezertirao iz vojske i o njemu se više ništa nije čulo. Prema izvještaju vojnog liječnika Mladiću, on je bez sumnje šizofreničan. To znači malo džaknut. Što, on je ubojica? Da. Vi tvrdite, gospodine Dikliću, da nemate nikakve veze s slučajem na farmi. Ne, nikakve. Također i vi, gospođo Diklić. Ja? Ne, nikakve. A što je s poslugom? Mi nemamo poslu. Ispričavam se, mogu li otići u kuhinju? U redu. Hvala. Dobro. A sad mi molim vas, vi dajte vaše imena i prezimena. To je potpuno besmisleno. Mi smo ovdje samo u prolazu. Tako. Mislim da ste planirali doći ovamo. Sobe ste naprijed rezervirali, zar ne? Pa jesmo. Svi osim gospođe... Arrivederci, Roberta, arrivederci. Auto mi je zapao u snijegu i tako to. Dobro, u redu, razumijem. Čujte, mene zanima samo jedna stvar. Tko od vas ima bilo kakve veze s slučajem na farmi? Ljudi, shvaćate li vi da će netko večeras možda umriti? Shvaćate li vi da ste u smrtnoj opasnosti i hebe mu miša? Ode! Nešto. Dobro. Jedan po jedan. Vi, Paravicini. Arrivederci. Ja sam stranac u ovoj zemlji i zaista nemam nikakve veze s lokalnim događajima proteklih godina. Da, dobro. Vi, gospođo, vi? Božić. Da. I bezobrazni ste. Zašto bih ja imala bilo kakve veze s tim događajem? Da. Dobro. Gospodine, vi? Mandić. Bojnik Mandić! U to vrijeme služio sam u Zadru, a u tom vašem slučaju čitao sam u lokalnim novinama. Dakle, nema nikakve veze s tim. Hvala. Da, u redu, hvala. Vi? Kristijan Krem. U to vrijeme sam bio dijete, ne sjećam se ničega. Dobro, gospođice, vi? Ružić Katarina. Ne znam ništa nisam čula o tome. Dobro, u redu. Ako netko bude ubijen, sami ćete biti krivi.
A sad, gospodin Diklić, mogu li pogledati kuću? Da, naravno. Evo, možemo krenuti od gornjeg sprata. Evo, u redu. Pravo, lijevo, pa lijevo, pa u stepenice. Zar nije zgoda? Gospodine, kreni! Zamislite da vam neko pridržava ruku iza vaših leđa. Prekinite! Dosta, Kristijane! Nije više dugovito. Kristijane! Gdje je Đuro? Pokazuje policajcu kuću. Gospođo Božić, ako se ne varam, vi ste u to vrijeme bili sutkinja tamo. Uostalom, vi ste poslali ono 3 djece i vi ste odgovorni za to. Ali ja ne mogu biti odgovorna. Taj bračni par izgledao u redu. I djeca su bila u redu i čekao ih je zdrav seoski život i... Da, a sve što su dobili od tih pokvarenih ljudi bile su batine, a još su ih gledovali. Ali ja to nisam mogla znati. Znači, upravo ste. To ste bili vi. Ispričavam se. Oprostite, ali ovo tako jako zabavno. Dakle, ova došla prošle noći. Nekako se zahladilo ovdje, otići ću ja po drvama. U jednoj zimskoj noći tamnje... Jeziva pjesmica! Podsjeća vas možda na nesretno djetinjstvo? Ne, kao dijete bila sam jako sretna. Blago vama. Ja ne, ali to je bilo davno. Stvari se zaboravljaju. To je sada teško reći. Pa kažu da ono što vam se dogodi u najranijem djetinjstvu ostavlja traga na cijeli kasni život. Na život. Drago moja, život izgleda onako kako si sam napraviš. Treba samo gledat naprijed, ne osvrtat se. Nijedan događaj iz prošlosti ne može utjecat na mene, osim ako ja to sama ne želim. Gore je sve u redu. Dobro, šta je tamo? Kuhinja. Hvala. Što to radite? Hajde mu miša! Ti gami žoto! Završio sam. Pregled, nema ništa sumnjivo. Telefon ne radi. Što? Od kada? Bojnik Mandić pokušao je telefonirati odmah nakon vašeg dolaska. Možda je žica presječena. Sumnjivo. Pa gledajte, čak ako taj manijak i želi ubiti nekoga od nas, to je za sad nemoguće, pa ne može niko doći dok se snijeg ne otopi. Svi gosti stigli su sinoć, nekoliko trenutaka, svi gosti su stigli sinoć. Da, imali su dovoljno vremena za sve, nakon ubojstva, da. Ali svi su naprijed najavljeni, osim Arrivederci. Gledajte, zločini mogu biti planirani. Taj ubojica je srednje visine, ne znamo točno građu, nosio je teški zimski kaput i šešir po posljednjoj modi, a lice je prekrivao bijelim šalom. Govorio je šapatom. U predsoblju stoje neki zimski kaputi i šeširi. Jedan od njih pripada vašem mužu. Moguće, ispričavam se, moram ići u trening povrće. U redu. Jel postoji još neko? Postoji li još neki priključak za telefon? Ovaj ne radi. Postoji. U našoj spavačoj sobi. Biste li molim vas otišli provjeriti? Sad. U redu. Hvala. U rubrici Mudre misli danas govorimo o strahu. Jack London je rekao: plašiti se znači biti zdrav, strah od smrti vodi životu. Aristotel kaže: onaj tko prevlada svoje strahove bit će istinski slobodan. I za kraj Ivo Andrić:
Toliko je bilo u životu stvari koji smo se bojali, a nije trebalo. Trebalo je živjeti. Što? To ste vi? Što to radite? Zašto ovdje mrak? Žali srcem svi, jer misli tužan zeko, da je potok otišao za ostava u dalek južni kraj. Gospođo Diklić, pokušajte se sjetiti, razmislite još jednom. Ušli ste nekoliko trenutaka prije Božićka što je umrla. Jeste li vidjeli ili čuli nekog ili nešto? Uopće ne mogu misliti, mozak mi ne radi. Ako ovaj slučaj ne riješimo brzo, još netko može biti ubijen. Još netko, ma glupost! Gospodine Dikliću, poruka na tijelu bit će 3-3. Pa glupost. To bi morala biti nevjerojatna slučajnost da se u ovoj kući nađu dvije osobe povezane sa slučajem na farmi kod Klise. Da, u redu. Ajmo mi prvo vidjeti gdje je bio svatko od vas u trenutku kada je gospođa Božić umrla. Gospođo Diklić, vi ste bili u kuhinji i pripremali ste povrće. Kad ste došli ovdje, pa ste krenuli ovamo, jedna vrata, druga vrata i onda ste došli ovdje i gledali tijelo gospođe Božić. Da. Gospodine Dikliću, vi ste bili gore na katu, provjeravali ste telefonsku liniju. Gdje ste se nalazili točno u trenutku kada je gospođa Diklić vrisnula? A kao što ste sami rekli, provjeravao sam telefonsku liniju. Mislim da ste mogli stići malo ranije. Pa zadržao sam se, razmišljao sam o toj telefonskoj utičnici telefonu. Dobro. Gospodine Kren. Ja sam vam bio u kuhinji da vidim da mogu pomoći gospođi Diklić. Znate, ja sam vam izvrstan kuhar. A poslije toga sam otišao u svoju sobu. Zašto? Znate, svako je željan samoće. Zanimljivo da se vi i gospodin Diklić niste sreli na stubama. Ja sam sišao s sporednim stubama. One su pokraj moje sobe. Jeste se i popeli u svoju sobu sporednim stubama? Dobro, u redu. Gospođo Paravicini, vi? Arrivederci. Ja sam bila vani kod Potočića i ugledala sam Zeku koji je hop. Da, i onda sam čula vrisak. Dobro, u redu. Znači, gospodin Krem na katu, gospodin Diklić na katu, gospođa Paravicini sa Zekom. Vi, gospođice Ružić, gdje ste vi bili? Bila sam u svojoj sobi, čitala sam novine. Nisam ništa čula sve dok Diklićka nije vrisnula. I što ste onda učinili? Sišla sam dolje. Odmah? Mislim da jesam. Znate, nisam našao nikakve novine u vašoj sobi. Ponijela sam ih sa sobom. Zanimljivo, znate, da sam ja čitao novine u svojoj sobi i čuo nečiji vrisak. Ne znam, baš bih imao vremena fino složiti novine, staviti ih u torbicu, pa se spustiti i vidjeti o čemu se radi. Dobro. Bojniče Mandiću, zašto ste vi bili u podrumu? Razgledao sam kuću. Jednostavno sam razgledao. Eto, tako sam završio dolje. Imate divan, lijep podrum. Znate, inspektore, to bi mogla biti dolje kripta nekadašnjeg samostana. Vjerojatno se i zato obližnji bunar zove Redovnički zdenac. To bi trebalo... Bojniče Mandiću, ne bavimo se arheološkim istraživanjima, tražimo u bojnicu. Jebi ga.
Gubimo vrijeme, a dobro znamo tko je ovdje. Gospodine Dikliću, ja vodim ovaj slučaj. Pa vodi ga i dalje. Gospodine Dikliću. Gospodine Dikliću. Molim. Hvala. Dakle, postoje dva staništa. Svako se mogao popeti jednim i spustiti drugim. Da, svako je mogao otići kroz ova vrata kraj kuhinje i spustiti se u podrum i popeti se stubama gore u sobu. Najvažnije u svemu ovome je da je svatko od vas bio sam u trenutku kada se ubojstvo dogodilo. Dobro sumnjivi ste svi. Kako? Ako mene pamćenje dobro služi, rekli ste da se radi o umno poremećenom mladiću koji ima oko 25 godina, a mi imamo samo jednog takvog. Ne! Sidemo ti mene od početka bili! Joj, pa daj, smirite se, mladiću. Ajde, smirite se, molim vas. Niko nije protiv tebe, smiri se. Ja nisam okrivio nikoga. Naredniče Mariću, možemo ostati malo sami? Naravno, da. Molio bih vas, svi odite u kuhinju, da, odite svi u kuhinju. Povrće je ovako zagorilo. Hvala. Naredniče Marić, vi mislite da je ubojica najstarije od ono 3 djece s farme? Ali vi niste sigurni u to, zar ne? Ali sve ukazuje na to. Umna neuravnoteženost, infantilnost, dezertiranje iz vojske, kao i izvještaj vojnog vijećnika. Moraju postojati druge kombinacije. Isto ta djeca imala rođake. Majka im je umrla, bila je alkoholičarka. Otac? Bio je narednik, služio u vojsci, bio je izvan zemlje, a ako je i živ, vjerojatno je sad već u mirovini. Dobro. Ako je sin umno neuravnotežen, onda postoji velika šansa da je i otac umno neuravnotežen, zar ne? Moguće. Bojnik Mandić bio je jako uznemiren kad sam rekla da su zvali iz policije. Bojnik Mandić. Imate li još nekih prijedloga, sugestija, želje, čestitke, pozdravi? Gospođi Arrivederci je ispala knjiga kad sam spomenula policiju. Arrivederci. Vi baš ne biste htjeli da tu bude mali krem, zar ne? Kristijan? Ma ne, on je tako nesretan i nesiguran. Ne, sigurno ne. Ubojica Marine Lukić je mogla biti žena? Gospođica Ružić. Da, više mogućnosti. Imamo na primjer vas. A tu je i vaš muž. Što vi znate o vašem mužu, gospođo Diklić? Ne budite ludi, molim vas. Kad ste se vjenčali? Prije godinu dana. I gdje ste se upoznali? Na jednoj zabavi. Koliko ste dugo poznavali Đuru Diklića prije nego što ste se vjenčali, gospođo Diklić? 3 tjedna. Ali on čak nije bio u Osijeku kad se ubojstvo dogodilo. Išao je kupiti piliće. Gdje su sad ti pilići? Pa nije našao to što je tražio. Znate, do Osijeka se može doći za nekih pola sata, 40 minuta. Je li ovo kako od vašeg muža, gospođo Diklić? Je. Je li ovo njegova karta za Osijek? Tu si. Reci mi, jesi ja mogu sakriti u ovoj kući? Ma šta pričaš? Pa vidim da si shvatila da nisam arhitekt, a nisam ni Kristijan. Ja sam ti vojni dezerter. Kristijane ili kako god se zoveš, molim te, prestani drami i počni se ponašati kao odrasla osoba. Ajde dosta više s tom dramom cijeli dan. Ali molim te, pomozi mi. Jesam li vas prekinuo? Đuro, on nije opasan. Da je opasan, ja bi znala. Uostalom, mogu se brinuti sama za sebe. Da, to je mislila i gospođa Božić, pa gdje je završila? Nego da ti meni reci, jesi se ti išla naći sa Kristijanom Kremom u Osijek? Nije li ovo tvoja karta? Da, to je moja karta, ali i ti si bio u Osijeku. Ali ti si se išla naći sa Kristijanom, jel tako? Naravno da nisam, ne budi budala, ti stvarno ne znaš ništa o meni. Pa dobro, Monika, koji je tebi brat? No, ljubavna svađica, sve sam ja to prošla. To se vas uopće ne tiče.
Tako je, ne tiče me se. Došla sam vam samo reći da narednik ne može pronaći svoje skije. Bojim se da je strašno ljud. Gospodine Dikliću, jeste vi babrali moje skije? Ne. Htio sam ići po pojačanje. O, Bože, neko je saznao vaše namjere. Kristijan. Kristijane! Bože, ova žena je Kristijan! Dosta mi više Kristijana! A znači tako, naš mladi arhitekt ih je dignuo, je li? Vrlo snalažljivo. Gospodine Krem, jeste vi dirali moje skije? Zašto bi ih ja dirao? Slušajte me dobro. Hoću svi s mjesta da se nacrtate ovdje. Svi! Odmah! Ajmo svi! Dolazite vamo! To je bilo. Jebe mu miša. Vi dirali moje skije? Ja nisam, zašto bih ja dirala? Ja ni pipnio ih nisam. Ipak su nestale. Kojim ste se stubama popeli u sobu? Sporednim. Jeste se s njima i vratili u podrum? Ne, nisam bila u podrumu. Vi ste bili danas u podrumu? Da, bio sam u vrijeme ubojstva. Su moje skije bile tamo? Pojma ne. Morate se sjetiti! Nema potrebe da vičete na mene, mladiću. Ma zanimao me podrum, a ne vaše proklete skije. Znate, arhitekt... Netko od vas šestero je ubojica. A netko od vas šestero je sljedeća žrtva ubojice. I sad se obraćam toj osobi. Gospođa Božić je šutjela i gospođa Božić je mrtva. Pozabavio sam se malo i s vama, gospođo. Dobro mi čini. Arrivederci! Automobil vam je zapao snijegu. Da. Kako ste bili krenuli? Išla sam posjetiti svog prijatelja. Ko je taj vaš prijatelj i gdje živi, kako se zove? Zar je to važno, naredniče? To zaista nema nikakve veze s ovim slučajem. Znate, u ljubavi treba biti diskretan. Odakle ste došli prošle noći? Pa to je lako iz Osijeka. Koja je vaša adresa u Osijeku? Ja uvijek odsjedam u hotelu Valdinger. Koja je vaša stalna adresa? Nemam stalnu adresu. Čime se bavite? Igram se papirima na burzi. Igrate se. Se igrate. Ubojstvo nije igra! Ne mogu raditi ovako, ne mogu. Ajmo, svi, van, svi! Ne, u kuhinju! Sve u kuhinju! Osim vas, gospođice! Ružička! Nismo gotovi. Hoćete kaznu za napad na osnovu? Što hoćete? Ime i prezime. Ružić Ana Katarina. Vaše puno ime. Ana Katarina Ružić. Adresa? Vila Mariposa, Zlatni Bor, Majorka. To je u Italiji, tako? To je otok u Španjolskoj. Da, dobro. Koliko ste dugo u Hrvatskoj? 7 dana. I gdje ste odselili kad ste stigli? Hotel Osijek. I što vas je dovelo u Stari Samostan, gospođice Ružić? Zaželjela sam se malo tišine na selu, gospodine Marić. Kako posla imate ovdje? Molim? Kakav posao, što radite ovdje? Kakav posao radite? Zašto bi ja to vama morala reći? Koliko imate godina? 27. 27. Jeste li rođeni u inozemstvu? Ne, napustila sam Hrvatsku sa 12-13 godina, tako nešto. I kako ste se tad prezivali? Pa ne znam, to je bilo davno, ne sjećam se. Katarina, što vi zapravo radite ovdje? Kakve to veze ima s ubojstvom? Kakve to veze ima s ovim slučajem? Jeste vi pronašli skije? Ne, ali pretpostavljam tko ih je i zašto uzeo. Za sad neću ništa više reći. Molim vas, nemojte ništa objašnjavati. Objašnjenje uvijek treba čuvati za samo finale. Da.
Ako otkrijem tko je lagao, znači tko je ubojica. Vaše izjave, 5 ih istinito, ali jedna je lažna. Zato ćete sad, slušajte me dobro, zato ćete sad svi napraviti ono što ste radili u vrijeme ubojstva. Ah, stari trik, rekonstrukcija zločina. Da, to sad tako rade u inozemstvu. Dobro, i što sad očekujete? Da ćete saznati iz toga. Želite da ponovimo čitavu predstavu, valjda? U trenutku ubojstva, gospođa Diklić je bila u kuhinji i pripremala povrće. Gospodin Diklić na katu je provjeravao telefonsku liniju. Gospođica Ružić je bila gore na katu, isto čitala novine u svojoj sobi. Bojniče Mandiću, vi ste bili u podrumu. Točno. Gospodine Krem, vi ste prvo bili u kuhinji, a onda ste otišli u svoju sobu. Sporednim stubama. Tako je. I vi, gospođo Paravićini, vi ste bili sa Zekom kod potoka. Arrivederci, da. Gore stubama. Da, gore, Tako gore. je, da. Sporednim. Tako je, hvala. Nešto fali, nešto fali, nešto fali. Nešto fali. Vi ste bili tu. Ja sam bio. U rubrici Mudre misli danas govorimo o strahu. Jack London je rekao: plašiti se znači biti zdrav, strah od smrti vodi životu. Aristotel kaže: onaj tko prevlada svoje strahove bit će istinski slobodan. I za kraj, Ivo Andrić: toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali, a nije trebalo. Trebalo je živjeti. Što? To ste vi? Što to radite? Zašto je ovdje mrak? U čemu je stvar? Jeste pronašli ubojicu? I tko je? Vi nam više ne trebate. I tko je? To biste vi trebali znati. Ja. Znate, policija nije glupa tako kao što vi mislite. Sve vrijeme sam znao da ste vi bili ta koja je predavala onoj djeci u školi kraj Klise. Sjećate se Dubravka? Ono dijete što vam je pisalo pismo. Molio za pomoć svoje dobre, drage učiteljice. Nikad mu niste odgovorili. Nije vas bilo briga. Ali to nije istina, ja sam bila bolesna. Imala sam upalo pluća. Kad sam dobila pismo, već je bilo kasno i jadno dijete je već bilo mrtvo. Svi ste mislili da sam ja policajac. Sve sam vas prevario. Ja sam presjekao žice. Znate tko sam? Da, je Dubravko mlađi brat. Dubravko je umro. Ubila ga je ona gadna i okrutna žena. Sve ću vas pobiti kad porastem. Sam sam sebi obećao. I to sam i učinio. Bilo je jako zabavno. Nikad se nećeš izvući odavde. Netko je dirao moje skije. Ali nije zapravo ni važno hoće li se izvući ili neću. Taj pištolj će napraviti veliku buku. Imate pravo. Bolje da i vas zadavim! Darac! Pa ti mene nisi prepoznao. Jer se sjećaš naših pasa? Kakvih pasa? Alatija i Švrče. Kato, što ćeš ti ovdje? Došla sam te pronaći. Pođi sa mnom, Darac. Kato, kamo ćemo? Idemo na jedno mjesto gdje ćete čuvati i paziti. Spusti pištolj, mladiću. Darac! Spusti pištolj na pod, polako.
Jebem mu miša! Jadnik sasvim je poludio. Sumnjao sam na njega od samoga početka. Svi smo mislili da je on bio policajac. Svi osim mene. Ja sam znao da on nije policajac. Jel vidite, gospodo, policajac sam ja. Vi? Da. Vi? Čim smo došli u posjed one bilježnice u kojoj je zabilježena adresa motela, odlučili smo da se ja uputim ovamo. A pravi bojnik Mandrić mi je vrlo rado prepustio svoje mjesto kad je čuo o čemu se radi. Iako, da vam prvo kažem, u prvi mah nisam baš sve shvatio kad se Marić pojavio. Da. Čekajte, znači gospođica Ružić je njegova sestra? Da, njegova sestra. I evo, sad je sve gotovo. Sunce se pojavilo, snijeg se polako topi, a i pomoć bi mogla uskoro da stigne. Da, i još nešto da vam kažem, gospodo. Ja sam sakrio one skiju. Dala sam mu tabletu za smirenje. Spava, ko to? Odlično, idem ja provjeriti, za svaki slučaj. Knjižnica. A Monika se nije još probudila. Aj, jadna Monika. Ja sam mislila da je Arrivederci ubojica. Arrivederci, ona je jedna švercerka. Ne bi se začudio da svašta naše nađu u njenom Mercedesu. Oprostite, ali ja idem sada polako. Idem i ja s vama. Pričekajte me na trenutak, mladiću. Jesi li ti dobro? Ma joj, jesam. Đuro, ja sam bila učiteljica u njihovoj školi i on je mislio da sam mu mogla spasiti brata. Zamisli. Ali dobro, Monika, zašto mi to sve nisi rekla ranije? Kristijan, ajde idemo brzo, brzo. Može. Puno ti hvala, Monika, za sve. Oj, ali ćeš mi. Vidimo se, puta. Javi se, dođi ponovo. Đuro, Molim, Monika. zašto si ti na kraju išao u Osijek? Pa, znaš, Monika, jel ti znaš koji je danas datum? Ne. A znaš koji je danas dan? Pa, Monika, danas je godina dana kako smo ja i ti u braku. Pa danas nam je godišnjica. Zato si ti išao u Osijek, išao si kupiti poklon. Imam ja nešto za tebe, Đuro. Imam nešto za tebe. Šta si ti meni kupio? Šešir. Đuro, ja ne znam šešire. Ali prodavačica je rekla da je po posljednjoj modi da će ti se svidjeti.